nyomen kemana nya? Rada poeng. Tapi itu mah aja. Kadiung itu nih nyomen itu lain sih. Oh bener rasanya itu di mana tuh? Paling mau kos 50 sih. Kos lain mesti nyomen. Nyasar gitunya. Ih, aing nyasar kieu gitu. Kamari jalan aing poho aja. Kebun aing guys. Paragus ya kari ya. Siap panen asana ya. Ih buahan ya. Ngambalahan bae. Mantap ya. Punya dari panen sedang lah. Asih cepet kernain tak udah nih ya. 5-0. Sorangan bae. Wah, laga baik bang seru ya. Kenanya nak tempat terbaru gue ya. Laga baik yang mantap ya. Kenanya nak umpan terbaru gue benernya. Kemana dia nya yuk? Ada bingung aing jalan aja. Laga baik lah masalah apa ya? Astagfirullahaladzim. Sama ini tak? Serem amat. Allahu Akbar. Kan siapa tak ngilangan ini? Apa? Ini buat tadi mah. Berang-berang ya curi. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Semoga ia anu di kuburan berkolot mokolot dasupun surga dijauhkan kasana neraka dikeun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Duh. Mokolot dia doakeun ya incu. Wingrai mudah-mudahan ya sukses YouTube nah gara-gara sukses gara tenar kabehan lah jeung baturan-baturan Wingrai baik lah ya. Duh ya. Assalamualaikum. Wingrai dong. Sia, nanaonan sia lumpat bae. Aing ngadeng suara jurig gitu tuh. 5-0. Sia sok ngalindur berang-berang ngadeng suara jurig. Wih, terpercaya benar. Aja sih ka mana tuh ka dieu? Balik aing. Ti mah lain balik sia mah ieu kuburan. Kayak sawan aing. Enggak maeng, nganti tadi sorangan bae di kuburan. Disengsirikeun ku jurig mah. Ku terpercayaan sia mah. Ayo jeung aing gitu. Mau percaya aing soal di barang. Ayo jeung aing saya terpercaya mah. Asianya, amun Ayo. bohong. Ayo. Sitilanya. Ih, sup borangan nih. Ih, aing. Keturun ge. Borangan, ha. Keturun ge, di mana sih? Di mana? Di mana tuh? Bisa. Itu sorangan ya. Enggak mau sih antar. Balik aing mah sih. Wih, tila. Antar aing. Bisa tila itu. Aing baik tila. Woi. Enggak. Santai lah gitu. Sampai.
aja tuh lewat. Men. Kali men. Hei, nangkap. Adik saya nangkap amat. Tuang bae kurang minum bae. Aing mang eneng suara jurig. Siapa pas lu ngimpi berang-berang ki mata kayak juri gimana? Kosong bener. 5-0 itu. Sama di. Siap. Kram. Bisa coba kan dia cara dia nu bener ya. Putuk-putuk amat ngomong. Aduh. Arisnya nggak ada yang suara juri di mana, Sep? Tadi di itu 5-0. Seram. Kayak mah kosong kayak mah saha? Bukannya kayak Mesia. Pengen mah kosong tuh. Sana yang ayo nyasarkeun. Tadi bang. Gua peulin bae kayak mah pas nyasar. Itu si Wira di itu. Naon tuh? Nyawa teh geuring naon buah. Ketinggalan gue. Ih, siapa tinggalkan bae bae. Pasir mah ieu. Iya gitu. Jadi maksud si cepot. Enggak. Woi. Wong ini mah. Iya. Ganggu batur aing. Woi. Ya yuk nanaon. Cepot peborangan be. Borang be. Ayo nanaon eueuh. Palebet deh pino. Oh, palebet tuh. Bisa si budak pan teu baru ieu. Coba kayak gini lagi. Bapak kolot. Kita masih wingrai. Bawa mania eta budak dia. Coba kayak ngelaga dia. Awas ya, rai. Nah, si wingrai kan itu. Bawa mania eta budak, gugorokan separugu. Wah, laga di kuengnya rai. Tenang, penonton ya, sabar dulu ya. Nungguin ya. Ntar. Kasih raya. Ada yang intinya. Si cepot gitunya maksud. Wah. Hoi. Siap. Nah, guys. Ji, buanin amat ya budak. Coba di kayak yang lain ya. Woi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi mah bener. Bener Iman. Aduh. Ngumpul. Aduh. Ngumpul. Aduh. Bisa lubang. Aduh. Cawan ya Ray. Bisa numpang ya ngerancar gitu. Saya mati ang si Wira di itu. Lapain kayak belakang dia. Kan bisa cek uang tuh budak. Pasti. Sabar. Ayo no itu. Tahu sih itu. Iya. Astagfirullahaladzim. Sip naon Bang? Bener bet ya. Men, si Wira. Sana Bro. Sama men budak ya. Coba lampakan sekolah tembang. Astagfirullahaladzim itu. Budak. Naon yuk? Kumaha yeuh? Bayi ya. Men, apa cai men? Cai. Bukan kita coba. Aduh, Apa ini nah? malang budak. Batu, punya batu dulu. Wah, hari ngomong sembarangan baik.
Periksa Dharma yuk. Coba yang Malaysia yo. Kayak kene napas mah yuk budak. Hidup kumaha tuh yuk? Es meureun. Hah? Kumaha kan yuk? Berangkat deui lah. Hei, dah. Cik, masih wingrai. Ya, oh iya datang pingsan bae nepi ka dieu tadi. Ai, rengat budak yuk. Ieu budak mantas 5-0 mun tadi nyang nu ditu. 5-0. Oh jaing tadi manggi eta ih serem. Eta mah aing pot. Tadi ngajailan. Bener sih ya. Wah, parah sih ya, bos. Aduh, nempe ke pingsan ya anak batur. Ji, Oh iya, budak ya? Hah? Oh, Iya, iya. Ji. Itu kami yuk. Ayo, Hah? kirim ayo. Ayolah. Mantap penting budak kayak gini sada serangan ieu. Saya dengan yuk. Ayo main lah. Mana? Coba Azim. Kau aing aya di dieu. Wah, parah ieu budak. Aing ditinggalkeun di dieu. Kumaha ge yeuh? Gara-gara jurig sih. Tadi siapa ngalagain si uang? Apa sampur apa sih? Iya. Apa dong, Bro? Parah. Apa aja? Aing hilap apa sampura? Iseng dong iseng.